Shaka klub Liverpool led ban penyeso Rodrigo ubadai upeliar jongka Real Madrid bat kari Brazil. Nga pediang subhaya pi ki produk sajin ki baju kursian ya kan eka channel jonga ndak ba pi ai ndak jing share like bat subscribe. Kat kum ki kuo sport na u diario es la ong ba ka Liverpool kala don jimut bat kala kwa ya une upeliar ubadai upeliar nasikmat jongka Real Madrid. Nadu baka kontrak jong u Rodrigo kala kut mentaka semoy ka Liverpool kala paikmat ya une upeliar banyo tet bat banyo soy ha kanika semoy kebanuan ndrai ompat tep ba u Rodrigo ba utre em bandai ban penyeso bat kanika klub kabarat ba ha ka English Premier League bat ka Real Madrid minta kala don jingmut bat kala paikmat saya une upeliar ubadai nakari Fran boleh kailang bat Kylian Mbappe ha ka national team. Katkum kiri report na ulasar laong ba ka Real Madrid menta kalapai kemat baton jingmut ya une uplear ubadai na center back jong ka klub Liverpool uba kerteng u Ibrahima Konate. Katkum kiri report laong ba une uplear udah kuat bat udah terang sisa ban yolej ban penyeso bat ka klub Real Madrid. Namar bau kuat bandai budlang nadu bau Trent Alexander-Arnold ulalej ban penyeso bat ka klub Real Madrid. Ndrai ompat tep bau une uplear atau ula sisaan bandai budlang lani bandai ban penyeso bat ka klub Real Madrid. Namar ka kontrak jong une kan kut ha usnam arajar Arndrew bat ka klub Liverpool. Namar ka jing bomla bandai kai ba bat ka jing trot bor jong ka klub Real Madrid menta ka semoy bat menta kelas soy saya une upeliar ubadai nakari Argentina ubadai upeliar midfielder jong kanika klub Atletico River Plate ubalekai ru hakalik Argentin Primera Division ka Real Madrid menta banten Francisco ya ka tim kelas soy ya une upeliar ubadangkatnya usnam karta uba kerteng u Franco Mastantuono naka klub River Plate bat nakari Argentina boleh kailang ru bat Lionel Messi ha ka national team habangi pai syaka jenglekai jongka League MLS ne ha ka step ka Inter Miami Persia ya ka Nashville habas dang ka jenglekai ha ka kelas step ka Inter Miami kalayo bantep ya ka gol ke baningkong lingba Lionel Messi ha ka minit kebakan hiau ndrai habas dang ka jenglekai ha ka kelamit ka Nashville kalayo banpai ya ka gol kebaningkong lingba Uhani Mukhtar ha ka menit ke basau kendai ndrai ka Inter Miami kalayo biang bantap ya ke gol ke baar layo bantap biang da Lionel Messi ha ka menit ke bandru kuar bat ka Inter Miami kelapen job no ya ka Nashville da ar la sigol te porlok tangkat ne ngin sai sempat ha ki next video kublai sibun.